Poštovani, evo da vam predstavim moj novi rad. To je britva za brijanje. Samo malo, ja se izvinjavam zbog ovoga. Ovako ćemo. Prostite, molim vas. Ovo je britva za brijanje koja je izrađena od silicijumovog čelika, od motičica za motokultivator. Ovaj deo sam ovdje namjerno ostavio, evo iz kog razloga. Da može ovako da se zakači, možete i ovako, možete i ovako. Znači može uspravno da stoji kako god hoćete. Ovo stavite lepo na zid, ja sam uzeo neku običnu cepanicu, inače ovo ide na nekoj dašci koja je izlakirana, znači kako god hoćete, ili bilo kako na zidu, samo je dovoljno stavite neki ekser ili nešto ili tome slično. Može tako, kao što sam napomenuo, može i ovako. Evo, pogledajte. Britva je izrađena, spomenuo sam, od kog čelika, ima tvrdoću 56/57 Rockwella, jako lepo se oštri, mono je kaljen, površina je matirana, kao što možete da vidite. Ovaj rezni deo, ovdje je odrađen satin finish, ne znam koliko to može da se vidi, evo pogledajte. Znači ovdje je odrađen satin finish, ručica je napravljena od jasena i namjerno nisam htio da stavljam nitne, zato što mi je, s obzirom na širinu ovog sečiva, te nitne bi se slabo vidle. Nekako mi sa umetničke tačke gledišta to ne deluje, ne uklapa mi se u jednu celinu, tako da sam stavio nešto drugo, da to onako deluje malo robustnije, ne znam kako već to da kažem, kako već da se izrazim, da bude sve to kompatibilno u jednu celinu. Inače, britve se jako teško rade, ovo je nemački stil, ja radim i japanski naravno. Debljina je 4,5 mm, kao što možete primetiti ima konkavni rez, znači to je prvi ugao, drugi ugao je po nekih 15 stepeni naoštren i možete primetiti ono što definitivno se proteže kroz moje radove, to su ove linije bele. Znači obratite pažnju, ovdje je ovdje gornji deo i sa jedne i sa druge strane i ovdje je ugao. Evo, ne mogu to lepo da prikažem. Tu je belo i ovo je ovdje deo. Evo, hvala Bogu. Pogledajte. Znači to je nešto što ja volim, taj kontrast crno-belo. Razmišljao sam da ostavim da ovo bude neki mat, satin ne bi došao u obzir, neka mat varijanta, eventualno visoki sjaj, ali mi se više sviđa ovako crno matirano. Tako da daje kontrast, odnosno otvara britvu ili jasen svetlije drvo. Eto, toliko od mene, inače evo, jako lepo može sa njim da se rukuje, pogledajte. Znači ovdje se stavi ruka i jako lepo, ja se sa britvom brijem već od 2002. godine i prezadovoljan sam. Toliko od mene i pozdrav do narednog rada. Prijatno!